Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di dalam channel Salman Sanda. Halo, sana ada senambo kasadono nampak aktivitas awak di nalangang banyak sana. Peti masuk kau ndak di narami saja sana. Asal awak bau sawo sana. Kecuali awak karyawan. Kalau karyawan ayo terpasut terkungkuang. Kalau awak ndak karyawan dah sana, silahno awak punya usaha surang. Di masa jo bisa peti masuk sana. Asalkan lah ibu sawo. Ado nyau, ado rezeki sana. Betul kan sana? Ado nyau tun, ado rezeki gitu sana. Kalau ndak ado nyau li, ndak ado rezeki li, nyau itu lah pailer sana. Tu contoh no, orang sehat saja meninggal sana. Dek rezeki ndak ada di sana. Tapi kalau masih ada jo nyau awak, pasti rezeki itu ada sana. Asal awak amuah bau sawo sana. Kalau pemalih sawo, ayah nak dapat rezeki di sana. Jadi kok memangku di sawah dulu menyambit padi awak, memangku sawah, kapara, kaladang, bisa di sana. Segantian daripada lot don di rumah, kalau lot don sana, bare abi pititan deh, paru ditak yo sana. Lebih ancah awak aktivitas kalian nalangang saja sana. Waman sana, mana tidak pe yo, paru makan yo. Kalau mantun ba panyang sana, idut ko bebaya sana mah. Nacayo sana ba nang boleh. Lui mo de sisa lakang tu na. Tu itu macam malui na ka sawah li. De don pe macam malui ka sawah. Tu Jadi banyak aktivitas ko sana. Ndak lot don sana ko dah. Kalau lot don saya rugi wa sana. Rugi wadang. Yo gadang rugi wa gadang. Di ranca awak ko bau sawe sana. Jadi peturunan lot don. Lot don. Tadi malam sana hari hujan lebih. Lebih runtuh sawah. Jadi kalau sana aku menolong sambo runtuh. Tolong lambo sana. Sore hari kini ko sana. Yolah cerah udara di negeri Amboa. Sawanta cakori ke kalam. Kinilah tarang balik sana. Teraso bersih udara sana. Di hujan labik mana tadi. Labanya nan diantam ni dia kadang sana. Bandar runtuh sawah lah taban. Sabiang lah lau ni dia. Tun di mudia tu sana. Tunggu batuang tu ni. Tunggu batuang tu sana. Dia lau ni dia kadang sana. Dia kadang. Ayah nak ada pun runtuh. Dia hujan tadi malam mungkin sana. Ayah nak lebih leilang sana. Tu lo kasih ni sinan tu sana. Tua jauh sinan sana di bawah rumpun batuang tu sana. Di taban tu ke bawah sana. Tunggu batuang di sana gadang. Dia lau ni dia. Ndak ada ia bisa runtuh sana kalau hujan tadi malam sana. Tapi udara berasiah sana, ceria sana. Wah, berasiah udara sekini sana. Bulan ni siang ni dah keluar sana tu bulan ni langit sana. Berasiah udara di kampung ni sana. Tuana ranca awak di kampung ko sana. Tapi awak kan kajai ke kota. Di kota ko sana. Bakumpul sadana kangian awak. Kalau bacarai ke kedinginan sana. Di kampung ko hidup sana ko sana. Cuma sana. Yo kerja karih awak kalau di kampung tinggal sana. Nenepe di kampung ko basawah. Batarana. Kok bapara sayu. Ndak bapara ikan mau ditabik mungku sana. Ko tabik ko ikan sini ko sana. Itu kalau di kampung. Jadi macam-macam ekonomi di kampung ko banyak ko sana. Yan sana katon lo ndak ada macam-macam ekonomi di kampung ko. Banyak kan? Ko sawah persawahan. Udara berasiah sana. Dah mula cerah. Cakuk kalam. Jadi awan ni sana dah pecah awan ke hujan. Tu hijau berasiah sana. Ya sana. Jadi ancayo aktivitas taruhan sana. Jangan don peturuan sana. Kau peturuan don bangkrut awak ke sana. Jadi kau ke sawah dulu. Kau ke para awak dulu. Indah aja lah nanami jan kanai corona lo sana ko.
Kalau lah kena corona sana payah li. Ubi no kalau corona tu ndak ada keturang no. Kalau tu ya ada ubi sana. Meri tu corona kalau rusak ada ubi no. Dicuki-cuki bawa ila pembalik nang penting sana. Tapi kalau corona lah masuk badan awak tu sana nak ada ubi no dah. Jadi tu sementara sana. Lebih rencana awak lockdown dulu dari Narami sana. Lockdown na Narami lo. Kerajo ke sawah awak dulu sana. Akapara, akaladang. Akapola apa sono kapola. Kapola di tahu sana. Pasal kampung awak kapara. Pipi kalau kampung sana awak di daerah Eten kemana kini koy kapola awak. Ya guys, mantap kampung halaman Nambo guys. Ranca udara sajua guys. Lasi permai. Ya, permai lasi ko guys. Ya, lasi ini terletak di Sumatera Barat, Kabupaten Nagam. Nama no guys. Namanya adalah Lasi Mudo, Kecamatan Candung, Kabupaten Nagam. Lihatlah cuaca di sore hari ini. Lasi adalah sejuk sekali di lereng Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi sana. Mantap guys. Udara sajua di kampung halaman ko guys. Ya guys. Mantap. Ya, jadi tidak ada istilah no lockdown no guys. Tetap berusaha guys. Walaupun lockdown kata orang, awak berusaha guys. Tak bisa Narami di nalangang guys. Di sawah, di para, di ladang. Bisa aja usaha guys. Kalau tidak berusaha guys, nak makan awak no, nak makan. Nak makan je sumber lambuang. Kau sana rancak pemandangan dari Sanjo sana. Hari sudah hujan sana. Mantap sana di persawahan. Kau nama kampung no di sana kau Tabik Lawe. Kau nan Tabik tu sana. Nama sana Tabik Lawe no. Kadang Tabik sikit kau na. Kau kadang Tabik na sana. Nama kampung si kau Tabik Lawe. Nan Tabik Lawe saya cuak tu nak tak tahu ada sana. Cuma nan Tabik Lawe nan tahu ikon sana. Kon gua. Jadi kampung ambo di Tabik Lawe sana. Di Tabik Lawe namun di Lasi Mudo. Lasi Mudo. Tadi malam di sana ada hujan. Lah diampai ni di sawah. Diampai ni ya kadang sawah. Tapi taban-taban sawah sana. Pia dolar di balik sensara membawa nikmat sana. Contohnya sana. Hari sudah hujan udara berasia. Sajua. Biasanya basuh-asuh. Gak kulabu langit kau. Kini berasia. Nampak berasia na. Rancak. Baba tu. Hey, kau lari dong. Hey. Lari je lah. Hey. Maro. Itu contohnya sana. Menyabit padi made karya nambo lakang tu sana. Hambo menolong dak dah. Mambo cek lain sana. Tu kerja selesai sana dah. Selesai dah. Dak Naramina tagak selesai sana. Nampak sana dah. Daripada lockdown. Kalau lockdown tak ada tisu sana. Tapi ancak aku aktivitas sana. Ya sana.